Bhí me toseacht hart fanam sin, tríal a winch as rudí tréisianta henne mar a dardbhéal. Wathí sé inta nadra dúsa, bhí me abal to rudé a leo do ceol nua aimsear a clásicach fi bailíne, so thoise me a dhéanú a lehéis fi bailíne. So, you know, kind of cross-fertilisation a hála go nadra níor smuoine me se baríocht faoi. Hiad ar eile dú, le bheith Lord le Mícheál agus me sé an ollscoil. Bhíní mé dá ag an am sin go raibh cá dunne a rad na jiglum sa bheith a mé cheoltar clásicach ceartna go raibh sim sa cheoltar deis an dogamsa. Agus daoine eile ar a taobh eile a rá lom ní píbar ceart thu na go jiglaad ceol a leo. Agus is civan lom Mícheál ar alam na bac leofa gol leat héan, gol le densin héan, gol le de chrí héan agus chucí rudaí amachas. Bhí muí nógam héan go raibh an dá 6 ceol a bhí anamsa go raibh sé dabalta teach le chéile gan troblaid.